for any adofono mema obibia akwaba de ebatu ma GHS so Ghana wahala dwumedie ena moni guso a mo hwe na mo sonfo muni aba ekwesi kapane nenso minimum edi ehwemo munim se prokuna mo wei yedi no ehwo so ne de nsem abeto yap no so ena me de ebeso mo na so etimi de wadwencha wo fa ensem ne ho aba abetu edwa ene de ye nua be ma je se dodo na edi nim ne se priority tia husband of Saligali ne ho ensem ena meken ene de chese wo descend na bufo de esi ye nua be ma bi eso a chese ni na ye ne nsem kaye bi a wo no so ebra abaya ohene wa anase dodo na nim se hene wa ekoko ka ensem de fa ne yire Saligali ho efa se oye bonyi wonwa ma abaya no drome no na ma chese my two esusu ba bontin chese ono so ya presenter ewo Adom TV oba bonten eba ensusu de na dwenchem ebebetu edwane no na nkoye amfa ama priority a ene dey wono so akeka na adwen ede akire eno na eno anso ha abaye abrante ne hwe se de okunu yi ani abre a na chese hu behia se wo besan so etwa U10 ewo nim senkaye no eho na wo de echopa abetu edwa waye ne sabepepe na ebusuafo sei ena my two Odi kan nsem no etu dwan say na wotro sometimes those acclaimed celebrities in Ghana should have that big stomach to contain certain things even though what the ladies said to Sally was not palatable. Sally should also know the social media constituency they all find themselves. There is a constituency with no MP where things said over there are not filtered. So has she accepted that she is a barren? Celebrities who don't want to be disrespected or insulted should leave social media will come again. Now, no, not just say Emma Praitetia Ebu Efu ya or Babonting, Ebebe Troy, or a Yeni page so my two or whatever you call yourself. You are a big fool. Tell him I said that to at Sammy K Media. And no any responder you bema priorititia ede eba nenya enonkwa wo Facebook page so ekwa kotro and simbiemu esa wo someone should tell my two or three or whoever he is that I said if he is a man like me I myself he should come in front of me and repeat those same words. I go beat him like my stomach picking. We enen someone what they etu jene no na abrantie yi ehwe said the priority ebuafu. You said the ni abre. Na nam say the two shall become one. Na enu nti wo koka na yira wakoka wo no enti no hwa said the bi koyi de wakoya presenter na anu nyina sori gu ni so say na do kan ye wan kan ye eno nkon be na hu behia so ode unqualified apology ebeba na no so ebebe tro ye ewo ho say yes I did not mean to harm anybody on the comment I made today. I was taking it from different opinion. We didn't go well with many people. Statement retracted. Thanks, folks. We anyone also ne reply or de ebra priorititia ehu ni first post now or blasted no we any response am what de eba what retracted ni words they were kan no na ebusia for yen shadow ye hwe ni my two nyansa mo di two jam because also obi a celebrity and I said so won a public figure crampona because of a social media I will be anya MP wo ho constituency MP bia any so will be atimi do pay entino yen hwe say and will be do atem kra na 1 minute wo do atem wo do yiratem wo do matem wo do kunatem wo di wan kasa watem wo di wonu wo busua atem krampona e wo say 1 minute because of say e ho no panyin bia eni wo a wo beka ho asem da bi o a say de nua ba mayi wo o hyeda ma abaya no ehunu say de ekono ya na say de ekono nya ne kwan so ano like odwen ho a won hyeda entene nsem no asem enti wo no o pa chese so wo tene ba bi na won ka wo bia na obi ba no de yawa wakom o de ade bia chese won no a wonim sade we die
me akrapo mi suhu me dadwe ho me bo ho paye ne e de no ebebe kai ne yawa enti oba kire se ebende ade na like asem etu aye yonko ho aye se etu eduam ye ndwen ho se ade aye kan senka ye me a and now let me be in the person's shoes and put me drink say as same way I make kire ni senka ye me na make obi kan sa asem ne chemia nka how would I take it as a ye ndwen sa ade no sa ye obi de enti yemfa ho yentimi in be in one shoe and Jane said the nipa na edwen and Philly said the nipa ni Philly na ye sorry na ye kan ya adwen na ye kire ya adwen na ye kan de ye pebia all because of say adwenche bi no wo kire wa adwen so hwe na adwenche bi wo hono ma wo kire wo ye panyin susu na wan ha wo nkasa ye mu no wakwa kan ade ni kwansa wo wosa wo ye de wo kana akwa ye se wo bu obi enum ti ana say o man nipa na aye said the ni mu enhye da enya enti ye comment bi eba na enoma bi eba eni kwanse ye rush up say ye susu ye kire ye adwen ye susu ye kire say ye susu ye wo honum wo kan ye na wan kan ye na kan no mi ye be men susu sani bi edugu so a ka be ka say ai wo mutiri mu aden ana say nipa no ai oni ye tema na say susu kan hu say wo kasa ye ya no kasa ene kokoyi ye nka moma ye hwe ya no kasa ye because enye kasa bia ene wo say enye de ye nka anka we wan fo wan tuma obi ani wuni asem ye wo mu mienu ntam asem obi e comment obi e kan de wo kan na suso se wan kwa akotwere wo hono mo sa se an celebrity o social media ye bia ya je se bibia akoso enti no se wonya ya je se ye public figure na wontimi content we ya eni kwansa wo ba hono mo a wo kasa entwa ye because social media e kwa na obi anam e ho na obi aye ni bibia obi bibia koso ni nyoma e ho na ye di promote anyoma bebre ho so na grofo de ye den edi eye bone enti wontimi nkase because of wo bi ensem obeka che wunti na nuntino wuntimi enye den enkonko ye de opese wonye e wo honum enti no me bi wo honum amoma ye nhwe na yenye de yenka ema ye nokure no ana ne ye fa poma no ncd eye ese na so watimi aba abonten na waba be show eye remorseful efa eye ne nsem o kan ye no waba retract no eno nso so se oye so much eye matured e wo mu because obi wo honum am enya de se wo be baba be patch onim se de waka no boy right na nso so eno me bi wo honum a moma ye nhwe ye hunu hawa ye besi ato eye enoma esi eye de afa na eye priority so we ya asem wa kan bi nka hunya senka won so no wo be baba be soso aba be chire mu abeye na wo hia na abebo ne se wo ye mba ehun se comment an so make ye no so kono nso ye na ade se wo fa na bufuo laye eno no so aka bibia nka nya ade se eye eja asoi anka ano ebetimi adum be hu na afei mo de ma no kasasa no aburu nua kunipa wo wiase afa na nyina ewie all because of eye nipa ba ko commenter obe make ye efa wo yire ehun entine eno me be wo ho no mam mo ma ye nya eye akoma na ye nhwe na nyina etimi esi eye ya no kasa de mo ma no enye ade ehun enya ye because uti ho no na won dwen wo ho anasa wote wono na de bibia ye o meka bonsam so de wo bebo pa ama waka de ye nka fa wo bewie no na waji wani ngwase se de ne wo hene wa agi na ni ngwase a eduabo yi wontimi encontrol wo pese won sen ne ho krampo enka wonti mo mai wen enye eye asua de emfa emma eye wo bibia a wo hono ma bibia ni a hu a wo beka bibia ni a hu a be comment wo comment a na wo comment e wo nyansa eni nimdie emu na timi abo ama akofa eye basabasa ye mentime ho ase ni oye ne bia ambre eye obi abusua anase wo manmu no enyina abusua for ha ene edi dwumedie no esi subscribe to channel no like a videos na share obetimi so follow yen e wo tuma gh IG page so atuma gh _ betimi so follow yen wo Twitter atuma gh_ ni nyina mu no make sure say obemia adoma no so say de nya upload video bia wetimi enya notification mi din e de appear sikapada sene ye besane share. Too much GH. We did that say Japan. A break and Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko son show mo. No anybody GDBia. Madam, I say love you. Too much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaac Ojampo. We between family the great tempo. Bring. One man come when you hear Too Much GH. Too much, too much. Na me so me I'm more fire.